Tokac, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Malo ljudi zna da si ti u Sloveniju zapravo došao iz Hrvatske i to ratne 1991. godine. Kako se sada sećaš tog vremena? Tada istina nije bilo žice među granicama, među državama, pardon, na granici, ali ni tada uslovi nisu bili baš jednostavni. Pa nije tada, mislim, raspadala se tadašnja država, Jugoslavija, i mada na neki način danas se ponavlja isto kao što si rekla, ove žice i ograde. Bilo je lakše jer smo svi bili nekako povezani ipak između sebe. I moj početak u Sloveniji na neki način, ja se sjećam koliko god je bio težak jer sam bio mlad čovjek. Nekako mi je bio olakšan sa strane prijatelja iz Slovenije, novokomponovanih prijatelja iz Slovenije, koji su mi omogućili da se u biti snađem ovdje i da nekako počnem i da si stvorim neki novi život. Ali recimo za razliku od, na primjer, Saše Lošića ili Branka Đurića, koji su u to vrijeme već imali neku slavu i koji su također 1991. na primjer došli u Sloveniju, ti si bio potpuno anoniman. Iz te perspektive ti si potpuno sam napravio to što si napravio do sada, a bio si i sam bez porodice koja se međuvremeno iselila u Kanadu. Znači, kakvi su bili ti početci u tom muzičkom smislu? Moram priznati, uvijek se vraćam na to kad razmišljam o tome. Muzika je bila uvijek moj glavni faktor, znači sredstvo komuniciranja, olakšala mi je puno stvari tada, tako da, mada sam, kao što sam rekao, bio mlad čovjek, to je bio jedini način kroz kojeg sam ja mogao u biti nekako se infiltrirati u društvo i znači sve adute sam uložio na to i tako da sam kroz muziku i našao prve prijatelje. Znači prvi prijatelji su bili muzički prijatelji neki, pa onda tek neki drugi sociološko gledano, ali tako da to je bio glavni aspekt moj i glavni fokus. Kako si prešao na slovenački jezik? Ti sada pišeš pesme i pevaš na slovenačkom jeziku koji nije tvoj materinji. Mislim, u prvo vrijeme niti nije bilo toga, jer prvo smo svirali neku reproduktivnu muziku, znači neke Rolling Stonese, Beatlese, Led Zeppeline i takve stvari. Poslije kad se ta neka grupa, Mercedes-Benz je bila prva grupa i kad se to transformiralo se u Dan D, znači neki članovi su otišli, znači prestali smo svirati reproduktivnu muziku i želja je kod mene uvijek bila da sviram autorsku muziku. Sad tu je bio catch jer biti nisam ni znao slovenski jezik, ali s vremenom sam apsorbirao, upijao sve oko sebe, znači neku kulturu u kojoj sam se našao i sve. I ako si, kažem, artist, onda te mora to zanimati, znači okolina u kojoj jesi. I to sam iskoristio za svoje riječi i treniram još uvijek. Dobro, pisanje pesama je prilično intimna stvar i mnogi ti priznaju da umeš o Sloveniji i Slovencima da napišeš nešto što oni sami o sebi ne mogu da napišu tako dobro. U čemu je ta tajna tvoja? Pa mislim da stvar je o tome da moraš opažati, moraš biti u nekoj ptičjoj perspektivi, što ja kažem. I to nema veze ni sa nacijom, ni sa jezikom, ima veze da stvarno pogledaš iz drugog spektra i opaziš neke male stvari koje su svakodnevno tu oko nas, ali niko se ne izrazi. Znači ti pobereš one mrvice koje u biti postoje tu. Posljednji album tvoje grupe Dan D ima naslov DNA, DNK i nekako podrazumeva neko traženje samog sebe, istraživanje nekog identiteta. Koliko je to bolno? Pa, mislim, apsolutno je bolno zato što svi smo mi u nekom, voljeli bi biti u nekom okružju gdje je sve fino i lijepo i krasno, gdje nam ugađa, znači neki comfort zone, što se veli, ali za umjetnika, a mislim i za čovjeka koji bilo šta radi u svom životu, je važno da istražuje i da proba naći neke druge prolaze, da se izrazi, da komunicira s ljudima, tako da nama nikad nije bilo važno da bi bili totalno, znači, kako bi rekao, jednostavno, previše aplauza mi smeta. Moram naći ono nešto što je u meni, ono što je dublje unutra i to je taj neki avanturistički
duh valjda. Pesme pišeš i na hrvatskom jeziku, hoćemo li dobiti neki tvoj solo album? Nadam se, to traje već dugo godina, mada moram priznati da sam pod krov stavio 2 pjesme za sada i nadam se ove godine da će nešto biti iz toga, ako mi druge obaveze ne uzmu vreme. A kako to izgleda, znači pisati na hrvatskom pa onda na slovenačkom? Imaš ono levi deo mozga za slovenački, desni za hrvatski. Kako je to, taj prelazak iz jednog jezika u drugi kod tebe izgleda? Pa ne znam, mislim malo sam šizofren, to je istina. Šizofrenija je tu prisutna, ali kao što sam jednom rekao, osjećam se povremeno kao neki hibridni motor koji malo ide na benzin, malo na dizel, malo na elektriku i to. Tako da šaltam, jednostavno šaltam, ali velim, dok je ona pogled iz ptičje perspektive, onda velim, nisu važni ni jezik, ni običaj, važno je ono što umjetnik vidi. Tako, na neki način moraš biti i glumac, to moraš glumiti svoje uloge koje pjevaš. Tako da li je to slovenska uloga, da li je hrvatska, to je relativno. Talenat je važan na svaki način. A možda neki tvoj savjet ili recept za uspeh u nekoj drugoj sredini? Mislim, recept jednostavno, mislim, moraš si stvarno nešto želiti. Ja sad kad pogledam za nazad, stvarno sam bio, što bi se reklo, budala, ono, sve sam snage utrošio u to i želja moja je bila velika. Nema recepta za to da će ti uspjeti. Sve što je, važno je da se trudiš koliko god možeš i da vjeruješ u to što radiš. Jednostavno tako. U redu, hvala ti na razgovoru. Hvala tebi.